Assalamu alaikum, hurmatli telesiyerjiler, haberler vaqti studiyada men Alime Qaybulayeva çalışan ve şimdiki saatga boyli ma'lumot. Ахмежеттің сабық шайырбашы Геннадий Бахарев жинай ішті қабатлана ішкі ішлер нәзірлігі берген мәліметқа көре сабық мемур шақси фирмаға 5000 квадрат метрлік дамартаны бедава берді. Бұның нәтижесінде шайыр бюджеті 3,2 миллион рублелік кира парасыны әлде етмеді. Шымды оқу қорчылайжы органлар бұл дәлел бойынша тақиқат ішлеріні кечірелер. Экс-мэр 10 елға же апске алына біле. Тақиқат кечірілген же Бахарев бір ерге кетіп оламай, тефсир бермектен мемур редетті. Керечте ве Ахмежетте Ғалебе парадының репетициялары себебінден yol әрекеті тоқтатылacak. Бұл шерлерде майысының 3 ве 5 күнлер ақшам саат 6-дан 9-ға же yollar қапалы олacak. Майысының 7-сінде есе yol әрекетіні сабадан тоқтатмаға планлаштыралар. 9 майыс күні саба саат 6-дан тантанлы тедбірлер екінленгенже. Ахмежетте майысының 8 ве 9 күнлері байрам тедбірлер кечірілежек. Бұл себептен шерінің меркези соқақларында нақли әрекеті қапатылacak. 9 майыс күні саба саат 7-ден ақшам 11-ге же. Севастопольская, Гоголя, Чехова ве Самокиша соқақлары. Әмде Кирова жаддесі әпсі нақли чешлері үшін қапалы олacak. Истегенлер репетицияға келе білелер. Ең миқияслы Қыдырлез байрамына азырлықлар девам етмекте. Бүгін оның кечірілуіне башланған нәтижеви мушавере олып кечті. Эпсі тәфсилатларына мұғбіріміз Нариман Тарсинова біле. Керіч кефе Ахмежет ялы бою веғар районлары. Бұ Қыдырлез байрамына тәклиф етілген Қырым шерлері ве районлары. Ве бұнен жедвел юкенленмей. Бүгін метекасыслар павильонларны ерлештермеге башладылар. Жумақшамы күні ярым адамызның сәкенлері ве мусафырлері чешет районларда яшаған Қырым татарлар ось медиенетіні көстере білежеклер. Туневын ішчілер баш сананы ерлештері башлайжақлар. Бақчасарай Қыдырлез байрамына азыр. Всю развлекательная программа уже у нас сформировано. Те, которые раньше говорил, будут интриги или там артисты, это уже как бы, остается за кадром. И в каждой палатке муниципалитетов будет, наверное, свой сюрприз, как они говорили, а можно мы сделаем там каждый свой ряд моментов. Будем ждать, что кто-то, может быть, перешагает наш который город Саки, который выставлял самый большой чебурек. Я надеюсь, еще эти идеи еще просыпаются, наверное, может еще кто-то проснется, еще что-то сделает. Более обширнее подойдет к этому вопросу. Концерт программасы халклар дослухове тарафындан азырлана тек эн гузелве истедатлы ансамбльлер. Олар махсус кастингтен кечтилер. Давет етілген мусафырның ады бұл күнге қадар сыр қала. Ансамбльлер бұтун күн ерлайжақлар ве ойнайжақлар. Тешкілячылар сөз берділер бұл сене кечкен сенеге бақанда да мерақлы олажақ. Этот праздник уходит очень далеко корнями именно на территории Крымского полуострова. И крымские татары веками его праздновали. Для нас этот праздник очень близкий. Я хотел бы, пользуясь моментом, пригласить всех крымчан, и не только крымчан, кто увидит в интернете мое обращение, чтобы приехали на этот замечательный праздник. Я думаю, они получат огромное удовольствие. Курошевде автомобильлер арекетінің схемасыны музакереттелер бутун күн мындаги бідді хадимлері чалышаджақлар. Бақчасарайда машиналар үшін арекет қапалы олажақ. Наряд, который будет стоять на кольце на Бахчисарайском развороте, будет ориентироваться на автобусе, на котором будет на лобовом стекле эмблема. С этой эмблемой эти автобусы будут пропускаться в сторону Севастополя. Не в город Бахчисарай, а в сторону Севастополя. Все автобусы заезжают через железнодорожное. Знаете это село? Да. То есть не вздумали, чтобы ехать через город. В городе будет пробка из-за этих автобусов. Будет порядка 200 автобусов. Бысысе хаттырлатамыз Қыдырлез бұжыма ақшамы майыз беш күні Бахчисарайның мира соқағанда тәшкел олуна жақсызны мирақлы концерт программасы спорт ярышлар, бала аттракционлары, зияфетлер ве чоқ сюрпризлер беклейн. Нариман Тарсинова, Алишер Алимов, Милет телеканалы. Қырымға Ғалебе күніне азырланы башладылар. Пайтақтымызның меркези мейданында Улы Ватан женкінің Ғалебе парадының репетициясы кечірілді. Бұл себептен шерде Аметхан Султан мейдандан Советская мейданына қадар нақли әрекеті сыңырлы олacak. Esas репетиция 7 майыс күні өткерлежек. Ананеви оларақ жаяв сыралар арасында қора куветлер, ялы ве авада мудафа векілері. Истихбаратчылар ве Росгвардия векілері иштирак етежегі планлаштырыла. Бұнен берабер арби техника нумайыш етілежек.
Девлет милетлер ара комитетінің рейсі Ленур Абдураманов Исмаил Гаспринский адына медиа меркезінің яңа мудеріна тағдам етті. Бусайде Усманова олды. Оңа семерлі иш ве қойылған мақсадларға ерішмекні тіледілер. Медиа меркезінің эпсі бөліклерінде çalışқан хадимлер иле таныш еттілер. Топлашув кечірділер, айлы қавсызлық техникасы ве башқа меселлері музакиретілді. Қырымда Ленинград вилетінден келген eyет бұлуна бойлеме қиязда қанун чықары же топлашуының векілері ярмадада баранжы кере бұлуналар Қырым Жұмхуреті Девлет Шырасының рейсі Владимир Константинов мұсафірлерге сонки 4 ел девамында қырымылар яшайшының чешіт саларында олып кешкенден шмелер ақта тариф етті. Енді ярмаданың ең бұйы қорыжылық объектлеріне қайдетті. Бұл ава лиманның яңы терминалы Қырым Көпірі ве Таврида трассасы. Акимет векілері іштімай иқтисади көстергічлеріні ве агросаннай комплексасында керішмелеріні музакиреттілер. Установились очень хорошие личные межпарламентские отношения. Мы много лет уже дружим без всякого преувеличения. Общаемся. Нам, конечно, нужна помощь. И она нам всегда оказывается в законодательном плане, потому что это один из передовых регионов Российской Федерации с большим опытом парламентской работы в Российской Федерации. Мы эту помощь всегда получали. Они до сих пор остаются единственным регионом, который сохранил представительство здесь, в Республике Крым. Оно оказывает помощь Симферопольскому району. Ведутся мероприятия совместные. У вас есть уже такой опыт, который избегает наших ошибок. Это строительство крупных объектов в сроки. Нет затяжки, нет, так сказать, неэффективного расходования бюджетных средств. И мы работаем в том числе и на государство, на наше, на Россию, с приоритетом Крыма, потому что мы понимаем, что эти годы, которые здесь не бесследно далеко прошли для территории, для этой, конечно, нужно подтягивать до стандартов, до таких, чтобы люди это видели и могли здесь жить комфортно. Ақмежетте Куйбышева мейданны тюкенлардан қорчаламаға девам етелер куб адлы тижери меркез етрафында ерлешкен павильонларның демонтажны сайблер оз истеклері ве күчлері иле япалар. Иш адамлары ве шер мемуриеті арасында аңлашма тізілді. Эвел Қырым Жұмхуретінің башы Сергей Аксенов айтқанына көре тижери нұқталарының сайблері озлері оларына еқмаға разы олдылар. Кележекте оларға чешіт лейхалар үшін ярышсыз топрақ дамарталары берілежек. Кереч янында демир yol тоннель құрыла, о Кереч көпірге алып барған демир yol кешлерінің қысмы олажақ объекте ағыр техника çalışам. Қараман шәрінің чықышында ішчілер топрақ yol құрдылар. О тоннельден чықышқа алып бара. Весон Октябрьская қасабасына қадар девам ете. Қасабаға алып барған yol енді доғыры көріле. Демир yol тоннелі Кереч-Кефе трассының 9-шы километрінде құрыла. Оның ұзынлығы 1 километрні тешкіл етежек. Қырымда туристик мевсім ачық майсының башындан ярмадаға мұсафірлер келіп башлайлар. Қырымлылар да оларына қаршыламаға азырлар. Женюби ялы тарафта дыққатқа ләйік ерлерде бізі мұхбиріміз София Шукурова бұлында. Уважаемые жители и гости курорта, приглашаем всех желающих на ближайшую морскую прогулку-экскурсию вдоль западного побережья красавицы Ялты, к знаменитому замку Ласточкино гнездо. Қырымның Женюби ялысы туристлерні чағыра, Ялтада туристлерге чешет экскурсион маршрутлар тепсие етілі. Бұл катерде дениз кезінтелері дағларда экскурсиялар ярымаданын дихатқа ләйіх ерлері. В этом году мы надеемся на очень хороший сезон, так как вот в ближайшее время откроется мост. Мы можем людям предложить хороший отдых, качественные прогулки, рыбалка, просто прогулки, Медведь-гора, Ласточкино гнездо, шашлык, жарим рыбку, ловим. Все делаем для того, чтобы людям было комфортно и хорошо отдыхать. Это все на яхте? Все прямо на яхте, в море мы ловим рыбку, готовим людям, все, сервис предоставляем. Қырым бұ ажайып ер. Оның көзелігіні іч олмадың бір кере көрген адам юрегінде бұ севгені сақласын. Темізава, дүлбер манзаралар, юдже, дағлар ве қара дениз. Бұ ерден кечек олса білі көзелік парчақчығыны алып кетмек істейсін. Парлақ фоторесімлер ве өзгін қатарысыны бақшышлар ратланудан тәсюратларны сақламаға ярдым етелер. Вот, фото на мута. Так, и сюда.
Самое основное – это наши прекрасные интерьеры. Мы вышли на майские праздники, да, то есть гостей было много. Ялта, мы соскучились. Приезжайте, приезжайте скорее. Ялта – город счастья. В Ялте можно отдыхать, в Ялте можно загорать, в Ялте можно купаться. Море чудесное, чистое, теплое. Приезжайте. Природа прекрасна. Кырым ратланув ве туризм үшін елда 12 ай келіші. Ама майыз байрамлары курорт мевсімінің қызғын девері башланғаныны ифаде еті. В Крыму официально стартовал туристический сезон. На солнце рекордные плюс 27. Так жарко Крым встречает весну впервые за последние 100 лет. Купаться, конечно, еще рано, а вот отдохнуть самое время. В этом году на полуострове ожидают встретить около 10 миллионов туристов. Ерлі сәкенлер әршеге алышқан су фарареті 16 градусы жағыны тешкелете ве олар ичун келіше. Ювынув мевсіміні қырымлылар тап майысының бірінде очтылар. Сезон открывают традиционно 1 мая. На данный момент 16-17 градусов. Ну, для закаленного человека самое то. Я как коренной крымчанин приглашаю всех хороших людей со всех стран, всех народов, все национальности. Места хватит всем. Қырғбеш ел берабер өмір кечіргенлеріні Қырымда хайдатмек үшін Григорий Вигалина Афанасьевлар хорантасы Подмосковьеден келділер. Олар 16 елдан берлі ярымадаға тұрынлары еле келе еділер. Бұ сефер өзлері ратланмаға естеділер. Крым – это моя любовь. Лучшее место на земле. Вот. А сегодня мы приехали вот на 2 недели, потому что у нас с мужем 45 лет свадьбы. Вот приехали просто вдвоем подышать, вспомнить молодость, отдохнуть. Айпетриге алып барған Архан yolu ве учан су. Бұ да en çok тесюрат қалдырған экскурсиялардан бірі. Водопад Учансув – самый большой водопад в Крыму. Высота падения воды около 100 метров. Он в 2 раза выше Ниагарского. Но полноводный бывает только в период дождей и таяния снега в горах. Бұ әжейіп ерлеріні көрмек имкені туристлер үшін Ахмеджетнің яны авалиманында башлана. Бұ ярымаданын ава қапулары регионның визит карточкасы oldu. Воздушные ворота полуострова. Этот огромный космический корабль уже стал визитной карточкой полуострова. Морская волна, ощущение лета и предвкушение отдыха в новом аэровокзальном комплексе не заставит себя ждать. Башқалардан айырылған бина меморчылық ве планаштыру бойынша бүтін мемлекетте жоқ. Мұнда атта парковкалар, пляж шемсиелері кібі япылған. Бұ ерден башлап мұсафірлер ратланув мұйтіне далалар. Крым – это отличное место для пеших походов. Что хорошего в Крыму, расскажите? Что точно хорошее. Но люди все нравятся. Море, дороги, все люди. Мы сами из Москвы. Были в походе неделю и прошли, собственно, Крым пешком. Не весь, конечно, но... Что понравилось? Что понравилось? Удивительные пейзажи. Пожалуй, я очень долго ждала, чтобы сюда попасть. И вот наконец-то совершила это. Қырымда майыс айында ратланув денізні табиатны көзетмеге sevgenlerге келіші. Бұ әмді ратлық, әмді әгленжелер. София Шукурова, Виталий Голубев, Миллет үшін. Керич-Кефе трассасының яңа қысымында қоралар ерлештіріле, yol ортысы құланмақ үшін әнді азыр, ләкин оның үстінде yol ишаретлер да чызылмаған. Бүгін ішчілер қораларының ерлештірілуі иле межғулер, бұчаре трассада yol әрекетіні қавсыз етежек. Сақ районында Демирел хореографик мектеп студиясының концерті кечті, оны Қырымда яшаған халықларына реабилитация етілген күніне бағышладылар. Тедбірге ермандамыздың бір қайт жерлерінден ве районларындан мұсафірлер келділер. Олар үшін Қырымда нам қазанған артистлер ве селсебил кеманежілер ансамбле чықышта бұлындылар. Концертна кемет векілері ве жемат әрбаплары оз хайрлавлары иле ачтылар. Этот указ снял клеймо с крымско-татарского народа и с других национальностей, которые были депортированы из Крыма. Хочу вас поздравить с этим праздником. Мы будем делать с вами все вместе, чтобы мы достигли своей цели. Қырымда Қырым футбол бірлігі премьер-лига чемпионатының невбетеки туры кечті тур кезлевде кечкен ойын иле açılды. Анда ерлі футбол клубы Бақшисарайлы Қызылташ тақымынан қабыл етті. Қызылташтың футболчылары ойын мейданның мерkezінде бірдемлікте әрекет еттілер ве қонақбайларға ұжым етмек имканını қалдырмадылар.
Чемпионатның лидері чоқ вақыт мұсафирлерінің қапыларына топ кірсетіп оламадылар. Ама 83-ші даққада топ Қызылташның қапыларына кірді. Оны Ярослав Юдин ұрды, 2 даққадан сон кезлевлер да бір топ ұрдылар. Бұл сефер Евгений Харченко. Венді 91-ші даққада Александр Больш есапны 3-0 етті. Евпатория Серлевалы тақым емінлік иле ғалибе қазанды. У нас моменты были очень хорошие, могли забивать, но так сложилось, что не забили. Соперник очень хороший, он не остановился, до конца сыграл и выиграли своим счетом. Будем работать, будем выигрывать и будем радовать своих болельщиков. Шымды Қызылташ үшін эссас вазифе бірінші бешкерінің бірінде қалмақ небетеке ойынны бақчысарайлар оз евлерінде кефелі кафа тақымына қаршы кечірежеклер. 75 минут держались. В принципе, показывали равную игру, имели огромное количество моментов, которые не реализовали. Потом что-то случилось, или физически устали, или замены были неправильно подобраны. И, соответственно, начали получать один за одним. Была интересная игра, но опять не реализовываем и, собственно говоря, не выигрываем. Қырымда қасатқылар уяндылар тіббей мәселерге 350 тішленген инсан мұражат еттілер. Оларның ярыдан зәдесі балалар. Роспотребнадзор идаресінің мәліметіне көре мемлекет бойынша зарар көргенлердің сайысы 10.000 адамдан зәде. Ярмадада 23 қасартқы чешті қайдетілді. Олар хафлы вирус хасталықларына ташыйлар. Энкеніштар қалғанлар энцефалит ве боррелиоз. Зарарланмамақ үшін екімлер ашламайт меге тевсие етелер. Байрам күнлері жан sıkıcı олмады. Қырым дағларында 11 адам құртарылды. Қырым құртаржылары дағлық орман ерлерде белаға ұғыраған 11 туристке ярдым көстерділер. Бұқта Қырым Жүмхуреті бойынша Русефев Құляды вазиет назирлігінің мүдері Сергей Шахов хабер етті. Чоқсы сияхатшылар Қырым дағларыны яқшы білмелер. Өзлерінен аз, аш яда аз sıcak құрба алалар. Кеткен маршрутларының қайд етмейлер. Нәтижеде олар яраланалар, yollarına adaştıralar ve joylarlar. Ақиқи ватанперверлік ве қараманлық бүгін партизан ве подпольщиклерінің қарамани ішлері ақта қатырлап, оларның бұйық ишақта сөз үрсеттілер. Бұ ерде әдетузре кечірілген майов қолды. Самими көзяшлар ве мерақлы хатырлавлар. Бүгін әләк олған женкчілерінің ве партизанлардың хатырасына аңалар. Олар ватанымызны қорчаладылар. Чешет малюмат топлап Совет ордусына ярдым еттілер. 12 яштан башлап бойлы ұрышларда Нури Абибуллаев иштирак етті. Колонны на них нападали, уничтожали, брали боеприпасы, продукты питания, оружие. Вот так все это партизанское движение было бы. Улы ватан женкі деварынде Қырымның ижғал етілген территориясында 27 партизан отряды, 106 подпольщиклер группасы әрекет етеді. Олар жебе арқасында жесірлік иле женк еттілер ве ғалебе күніні яқынлаштырдылар. Фашистлер иле 2,5 ел девамында олар 252 ұруш кечірділер. Ангара боғазында есе esas партизан yollarından бірі ерлеші еді. Тамам анда душманлар иле қатты көрешлер олды. Шымды мында партизанская шапка Серлевалы Абиде тура. Это дань памяти и всенародного уважения тем, кто в глубоком тылу сражался с немецко-фашистскими захватчиками, приближая великую победу. Ваша жизнь, ваш подвиг, ваше мужество и патриотизм является достойным примером для подрастающего поколения и для всех нас. 15 яшлы қыз партизан Зекие Адабашева ос истегі елі даға кетті. О Қырымда Шимали партизан бірлешменің 18 отрядының 1-ші бригадасында қызмет етті. Гизлешлеріні yapmağa yardım etті, yarаланды. Saçlarım çiğ, прическам çiğ saxlardım bir vaxt svediyen. Svediyen alkıtırdım штаб-штаб кетем son. Листовка раздавали, что немцы проиграют. Geceleri yazardık листовка. Не верьте немцам, немцы проиграют, а мы, партизаны, выиграем. Приходите к нам на помощь. Мен у листовканен түштім партизанныққа. У листовкадан да өзім продолжать еттім дағытыма. Анине бойынша ел майызның 2-ші күні мында партизанлар, подпольщиклер, оларның туғанлары ве якынлары топланалар. Майовка адландырылған тедбірінің бір иштиракчысы аскер будқасына ашай ве арби ерлар концертіні көз ете. Султанеста Каева, Санзива Динов, Миллет үшін.
30 градус sıcak ve bundan ziyade olabilir may sıcak olacak dep haber ete Kırım Gidrometcentr idaresi. Bugün Kırımda dengişici bulutlıq yağınaqlar olmayacak 5. klass yangın haflığı saqlanıla. Tek geçken sutka devamında kurtarıcı hizmetler 15 yangınını söndürdüler. Hususan mayıs bayramlarda fevkalade vaziyet nazirligi Kırım sakinlerine ve musafirlerine yangın hafsızlık kaydelerine riayet etmege çağıralar. Bundan gayrı yel saniyede 15 metr gece kuvvetleşkeni sebebinden Kiriç parom keçitinin işinde toxtavlar olabilir. Şimdilik bu hepsi malumat saat 21:30'da ise gelecek haberler informasyon programmasına Sana Bibulayev ile kaçırmanız. Görüşmek üzere, sağlıklı kalınız.